بأعمالهم ونياتهم، فمن أطاع الله وامتثل أوامره كان من الفائزين، كان من الفائزين، ومن عصاه وخالف أوامره كان من الخاسرين. سبحان الله. عباد الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم في خطبة يوم حجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن آباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. سيدنا بتدبه ما هو يتقول الله سبحانه وتعالى أدو بجو سنيدو، أدو الله مؤدو، أدو دكو، أدو يرمتادو. الله سبحانه وتعالى مردو كمارا كن فو ودو وكو فالا يفعل ما يريد. الله سبحانه وتعالى حتى ندو الله مردو دولة مقدو مرا الله سبحانه وتعالى كو فالا ودي ودي ردن أفالرا وددن كأفالا وددن مؤفالا وددن مؤفالا ودها مؤفالا. الله سبحانه وتعالى oɗo moƴƴo, oɗo yiɗuɗo en, oɗo yelaniɗo en, oɗo nema wonugol julɗo. hada ni'matun azim. wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, hara nun en andino ko honɗum woni nema wonugol julɗo, ɗum ɗon tun yonay. en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wota o jogitoro en golleji men bonɗi ɗi, ngikkuji men bonɗi ɗi, anniyeji men bonɗi ɗi, miijoji men bonɗi ɗi. yo jogitoro en yurmede makko nden e moƴƴugol makko ngol. Allah subhanahu wa ta'ala si jogitorine en no wayirɗen noon, hanno en gaynino mana en iwino kawre leydi Allah subhanahu wa ta'ala. kono kanko ko moƴƴo ko yafotoɗo. en toromo kanko rabbuna wa rabbu samawati wal ard, yo juulo hoore oɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, oɗo jiyaɗo makko, oɗo mo o neli, o yottini, o ɗaynali en, o ɗuytali, o ɓeydali, o janfaki en, o laaɓani reedu, o ɓondanali hoore makko, o maranali ɓe gure makko nden. yo Allah yoɓumo kanko e ɓeygure makko nden, jaɓuɓe oɗo wahayu alqur'ana e makko, wonde Allah waɗimo annabajo. ɓe jaɓi ɓe sahabaɓe makko ɓen, ɓeɗo jaɓuɓe koko ari e makko ɗo, ɓe perdi jawle maɓɓe, ɓe raɗa, ɓe piya, ɓe wara, ɓe jatta, woɓɓe maɓɓe nanga soka, ɓe ƴetti jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe waɗi fi l'islam yo won ɗo. hande ɗum no wolede, hande ɗum fi anno ɗum deƴƴino. an oɗo julɗo konu waɗɗa, konu waɗanda l'islam, honɗum waɗanda l'islam. julirɗe jeluno o darna, ampul ala, gate ala, lootoɓe yoɓetake, salliɓe yoɓetake, imamuɓe yoɓetake, ko honɗum waɗanda l'islam. fi woɓɓe yewtanoma ha ila yawmu saa, fi ɓen wolete, par ce que ko ɓe golli kon ko Allah subhanahu wa ta'ala seediti wonde golle ɗen ko fi Allah ɗe waɗa. kala neɗɗo ko waɗi kon ko hoore makko no waɗande. musidɓe julɓe tedduɓe, hutuba men ono yewtude en laysu sawa'a, yimɓe ɓen ɓe fotata. Allah subhanahu wa ta'ala o ɓurdindini, kono o ɓurdugol ɗo wona ɓurdugol jawle, na ɓurdugol jaho, na ɓurdugol dimun kaku mana lasli,
ma iwdi oɗo ɓurdugol na wonugol lanɗo président de la république ta décret ji ɗin fof ko an ƴettata a faala hay ñuuƴi ɗin a waɗane décret para goɗɗo wolta mo faalaɗa o a lambinay mo faalaɗa o a follay a faala wona ministre a faala wona directeur a faala wona chef de quartier siɗa faala wona imam a faala wona julneteɗo ma gollinteɗo wona dimo ma wona maccuɗo na ɗum ɗo ɓurdugol ngol ɗo ko ɓurdugol ngol ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi hananino ma an ya ɗaɓɓu golleji ma ɗin fof taa ko fi Allah subhanahu wa ta'ala kara sunaki no ko tawɗa kon Allah waɗanima weltoraɗa ɗum jarna Allah subhanahu wa ta'ala anda ko marɗa kon woɓɓe go no ɗawa ko marɗa kon woɓɓe no ɗawa hara wona neɗɗo wullay ko ñande wo ñande mi anda kon nun Allah waɗila ma kon ɗum mi waɗi Allah hiɗa fofude hiɗa yerde hiɗa ɗanade fina tawde noon a mayino mi anda kon ɗum mi waɗi Allah haɗi o waɗanala hunde kaari nokkugo Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo o yiɗay goɗɗum ta moƴƴanamo nokkugo o waña goɗɗum ta ko ɗum moƴƴani mum asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun oɗo on anda ko ɗum hananino ma an julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala tuma daraniɗa haaju noddu Allah gundo ɗon Allah ɗum ɗo miɗo faalagoy kono ko an andi do ko wirni anta alamul haybi siɗa andi no moƴƴi waɗu si moƴƴa wattutu jonna ko ɓuri moƴƴude kon ko hasi kon neɗɗon so toroyi non Allah fewndo ka waɗi ɗon o andata kono tuma dumunde heɓi imma hitande ma ɗum duuɓi on tigi yiitay ko Allah waɗanimo kon o accanimo ko o faalano kon ko ɗum ɗon ɓuri mo moƴƴande ko ɗum woni gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala wota neɗɗo toro Allah Allah ron kam waɗande waccita juulugol woodi woɓɓe ɓe accitino argol juula ka juulirde sabu fi ko ɓe tori ko waɗali no ka sara ɓe faalno yahude ɓe haali ɓe faalano jombude sonnajo ɓe jombaali a faalama jombude sonnajo Allah newnanali ma welto wota taw on arayno ɗo jom o heɓanama ɓiɓɓe yarayɓe beere wat e fiima ɓe cigarette e warayɓe yimɓe kataragoji ko yimɓe jelo yeeyitiɗo jawle mum immiɗo yehi leyɗe porto ɓe hewta tun ɓe waloɓe maayo yimɓe jelo musidɓe julɓe tedduɓe ɓurdugol ngol ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe landi ene neɗɗo yahowo neɗɗo ugginetoɗo yaha tano lumun ne no tumago no gasa no bota mirji ɗin ala darde on wimo feewi o wiimo feewi e yaho e laawol siratal mustaqim ɓen ko ɓe gotum la ɓe wi hokkanoɓe defte tawi golleji maɓɓe ko honno ko jangugol nde ɗo alquranare Allah ɓe rewto jemma on ɓe ɗanotako qalilum min al-layli ma yahjamun ko yimɓe jelo e meɗen ɗo hanki immi juuli jemma ɓurɗo moƴƴude on ko Allah subhanahu wa ta'ala kombo jemma juma hara ko darɗe ɗiɗi petti juulɗa an Allah gundoɗo ɗon ta ɗum ka naafiyo yimɓe ɓe gandi Allah wi o jippoto ko asama wonɗo ɗo o lando ko hombo torotomo hokka ko hombo wullata e makko e ande o itta ko hombo bonnuno mari junubaji o fa saɗi ñande o a waloto leer hombo 22 heures a fini wo leer hombo 8 heures ko yimɓe jelo lanci téléphone ji mum fiiɗi sonni bimbi fi subaka ɗi wolitata aduna ta noon tumago ko an tigi waɗimo e réveil tawa noon waggutu ɓurɗo moƴƴude on e juulugol e jama ko waggutu subaka man salla subah
مع الجماعة فهو في ذمة الله. هذا من sécurité ndare neɗɗo so juuli subakara ko jama'a wallahi so o salmini hara mo mari force mo welti hara mo welti mo lewni yani neɗɗo hara mo wawi so tawi ko goɗɗum o heɓi ko ɗulle o heɓi par ce que o heɓi wela e Allah subhanahu wa ta'ala. ko hembe jalo julata subaka ko hembe tuma subaka heewirta wa juma hembe tuma mata sayakunu hada ko tuma waɗuɗen Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓerɗe men ɗo waɗen Allah o ta kolleji men ɗin fof ko kanko halfinten. woodi yimɓe immotoɓe ɗo 4 heures du matin subaka jemma no wetude subaka hewtali 4 heures ma 5 heures ɓe yaaɓe golla golleji maɓɓe ɗin fof ɓe julata subaka. musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ene on mo men ahodi o hunni aadi ndi o timmini fof o ɗum taali o jokki yamiroje amen ɗen o dépensi ko Allah arsiki mo kon on ɗon emo timminali ko men ahdi kon o tooñi o bonni ka hoore leydi ɗo ɓen no fota la yastawun. musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wii ɓeeɗo jaɓuɓe ko ɓe haljidi kon e Allah ɓe tooñaali ɓe ɗuytaali ɓe ɓeydaali ɓe waɗi yeru mum ɓe waɗi no waɗirte noon ɓe ñentinteɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓeeɗo falahum darul uqba ɓeeɗo no mari galle deƴƴere daare tabital ɓeeɗo no mari galle ka tawata sonsoli ala luuɓa ɓeeɗo no mari galle ka tawata nawnaje ala tension ala diabete ala coronavirus ala choléra ala pali ala sida ala hépatite B ala ko woni toon ko deƴƴere. ifal ma tasha'un ko waɗu kala ko faalaɗa. ɓeeɗo jaɓuɓe ko ɓe haaldidi kon e Allah ɓe timmini ko ɓe naatoyta ɗon yo Allah waɗu en ɗon musidɓe julɓe tedduɓe. ɓe wii ɓe jaɓali ɗum ɗo ɓe sikki ɓe joƴi ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala falahum la'natu wa lahum su'ud dar kuddi Allah e maɓɓe ko galle lette ɓeeɗo ko honɗum yaroyta yawmal qiyama ko bordi e ƴiiƴam subhanallah. ɗaɓɓite suratul araf ko honɗum feƴƴi hakkunde naatuɓe ɓen ka aljanna e naatuɓe ɓen ka jahannama. tawi ɓeeɗa no faala yargol ndiyam ɓe nodda ko honɗum ɓe faala ko yargol ndiyam ko honɗum ɓe addanta ɓe ko ƴiiƴange bordi ko ɗum ɓe yarata par ce que ɓe gomɗinaali Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tooñiino ɓe janfinoke ɓe wari yoore tooñe ɓe letti yimɓe ɓen ɓe fenani yimɓe ɓen ɓe janfiiɓe ɓe sikkiiɓe ɓuri doole. kono yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala lande to ayna al mulukul ard ayna al mulukul ard honto lamɓe wonno ɓen ka hoore leydi hay goto jabotako limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahhar. siɗɗo sembe maɗen doole maɗen laamu ma ngu pouvoir ma on ka galle ma ka golle ma ka quartier ma ka commune ma ka région ma ka leydi ma andu ko Allah halfinma ko seeɗa o jattay ɗum ñande o faala. haanino wota lettir yimɓe ɓen doole maɗen ya moƴƴore yimɓe ɓen e doole maɗen ɓural ngal ka Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol Allah. wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. bismillahir rahmanir rahim. عباد الله إننا في شهر رجب الذي هو من أشهر الحرم
فهل يستوي من يؤذم حرمات الله ومن ينتهك محارمه؟ وخاصة في هذا الشهر قال الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، إن الظلم والخيانة والفسوق وإخلاف الوعد وإثارة الفتن في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزر. musidɓe, hiɗen e lewru teddundu, lewru raajibi. Allah subhanahu wa ta'ala wi'i lebbi ɗin ka makko kanko jalla wa ala ko ɗi 12. o wi'i e nder majji nayiji no ton ko tedduɗi. lebbi ɗin ka Allah fof no teddi, surtout ɗiɗo nayi. Allah wi'i wota on halku hoore mum e majji, wota on tooñu e majji, wota on janfo e majji, wota on wonu naafigi e majji, wota on wonu fasigi e majji, wota on lundo sariya, wota on ronku hunnude ko ahoda. Subhanallah. wota on ronku hunnugol ko ahoda. Subhanallah. wota on waɗu gere ka hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala. waɗugol ɗum ɗo ko bakkatu mawnuɗo. musidɓe julɓe tedduɓe, neeɓi ka tooñe fuɗɗi, tooñe neeɓi ka fuɗɗi. zulm azulm zulmatu yawma alqiyama. tooñe ko niɓe yawma alqiyama. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tooñe ɓurɗe mawnude ɗe ɓe waɗaɗe ko haswatu taifa. Nelaɗo raɗa makka, yimɓe maɓɓe ɓe raɗiɓe, ɓe dogi, ɓe yahi hon ton, ɓe yahi taifa fi yottingol ko Allah neli ɓe kon, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. ɓe sikki ɓe daɗɗi ɓeɗo ɓe jaɓanayɓe, ɓeɗo piiɓe, ɓe feriɓe kaaje ha ɓe barnimini ɓe koyɗe ɗe. Allah subhanahu wa ta'ala yii fiyake on tawi o weltaki, o immini malaikajo jooma pelle ɗiɗi, on yawinna nelaɗo yo yaano nan fiya muncitaɓe e pelle ɗen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi honɗum ɓenni Allah no gasara ko jayre an, no gasara ko angal gominal an, ko ɗum waɗi simi yettini e ɓeɗo ɓe jaɓali. Allah accuɓe ɗon heɓoto e maɓɓe ɓe sirkantama. yo Allah immi malaikajo inna he Konakry ɗo mettitiran usaga on tampi hande kadi ko yo daro no gasa ɗo yo Allah yamirde ɗum malaikajo fuɗɗo mi nana haray lanniwdi alamuru. kono nelaɗo inni o accuɓe ɗon no gasa heɓoto ɗon e maɓɓe, no gasa ɓeɗo ɓe jibinayi ko rewatama. waɗu noon annabi nuhu alayhi salatu wassalam duuɓi wulure mankirɗum duuɓi 50 imo noddande Allah subhanahu wa ta'ala. ɓeygu makko e ɓiɗɗo makko ko jeyaɓe halkaɓe. annabi ibrahima alayhi salatu wassalam nde warno o lanci sanamuji baaba makko ɗin, ɓe yettinomo ɓe feri ka yiite jahannama. Allah wi yiite ɗon ko yaɓugu. yusuf alayhi salatu wassalam nde baabe makko yiɗunomo, baba gotoɓe makko ɓen tawi o no yiɗa ɓuri ɓe ka ben maɓɓe, annabi yaqub. kono ɓe waɗi ɓe ƴettinomo ɓe yaɓe bugoyi ka nder kolor. Allah subhanahu wa ta'ala immini woɓɓe no yawno marchandise waɗa ɓe yeeyede marchandise. ɓe ƴettimo ɓe naɓi mo misra e nder moƴƴere Allah nden Allah waɗi mo ministre sendito o jawle ñamiteji. ñande go heege yani ka ɓeɗo woni ɗon ka ben makko e ka baba gotoɓe makko onno o ƴetti o ari hokkiɓe ñamete o andinaali ɓe ko o ministre kana wasir ko tumande gaynuno o moɓitiɓe misra onni ɓe ana yusuf. annabi yaqub ɓe lettira nawnaje
e perdugol jawle. Annabi Musa ko Firan waɗi ko waɗi mo kon ko on boni ala anda. Isa alayhi salatu wassalam o lorra Allah ƴetti mo natti mo ka kam Isa aroye. Oɗo Bilal ibn Rabah ko fewndo nange ɓe lettiri mo nange ɓe sunniri mo nange ɓe tortiri mo ɓe tampini mo ali Yasir ɓe tortiri mo ɓaawo makko ngon ɓe sunningo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe weltiniri Yasir ɓe enni rendez-vous ma on ko kal jan ko on boni lorraki Yusuf o natuno kaso ka o wondi e président on ɓengu makko falanamo goɗɗum o inni subhanallah sabu ɗum o soka kono gonga feñono ka feñali. Musidɓe golle maɗen waɗu hara ko fi Allah subhanahu wa taala laɓana Allah reedu inchallahu taala tampereji heɓotoɗi ɗin Allah subhanahu wa taala o wattitante ɗum. inna allaha la nudiu ajra al muhsinin innama yuwaffa sabirina ajrahum bi hayri hisab. Annabaɓe ɓe tampi sen ƴetti janfa hande janfaji ɗi wuurɗen ɗi musidɓe julɓe tedduɓe eɗe ɗuuɗi janfaji ko wuurɗen kon tawata ɗum annabaɓen tigi Allah yewtiɓe yoɓe accu dey siɓe janfike awa ɓe andu wa ma kana linnabii an yahulla wa man yaakul yati bima khalla yawma alqiyama. koynete kon fasiqiyagal e nafiqiyagal waɗugol escroyagal waɗana yimɓe escroyagal yiila pare ko anduɗen kon. goɗɗo yahay ɗo hajju miskinajo aduna yimɓe ɓe innatamo alajji sabu ɓe andirama fus. woodi inneteɓe ɗo aji duuɓi no gara ɓe yahaali to makka sai ɓe andira goɗɗum. ɗum ɗo fof ka jasingo ɓeeɗa mawina ɓeeɗa. Allah subhanahu wa taala andini en foppiɗen fota ka ɓurduɗen e makko ko hulugol mo kanko Allah subhanahu wa taala. musidɓe julɓe tedduɓe haray golle neɗɗo on fof yo anni e makko laaɓu e mum. Allah no waɗana goɗɗo golle ɗen ɗe fanda baraji ɗin ɗi ɗuuɗa golle ɗen ɗe janda baraji ɗin ɗi fanda kon ɗum sendidiri ko anniye on innama al amalu binniya wa innama likulli imrin ma nawa. golle ɗen ko sendidirtaɗe ko anniye on sa annike ɗum ɗo ko fi Allah wonɗa waɗirde Allah subhanahu wa taala ƴette fi mum. fa in kanat hijratuhu ila llahi wa rasuli fa hijratuhu ila llahi wa rasuli. awa musidɓe julɓe tedduɓe mbani adama yo ɗaɓɓu golle makko ɗen o laɓɓinana Allah subhanahu wa taala ko ɗum Allah daali wa man yamal min alsalihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna naqira. woni ko gorko woni ko debbo o waɗi golle moƴƴe Allah ɗuytata fus. awa heno en ɗo en wowi toñe en wowi janfa en wowi lundagol sariya piigol yennugol warugol sokugol hay ka nder juulirɗe ko probléme ka nder juulirɗe men laggina ko probléme. yeylande ɗo e juulirɗe ɗen salliɓe ɓen konno ɓe yiltodirta fi noddingol lande ka juulirɗe konno imamuɓe yiltodirta ka julnugol. o kalifu mo Allah halfini ɗo yimɓe ɓen tawata ko dongal ta ɗum koye piire fi mum na fere ka tammaru waali. ison koyen artu iwen ka wonnoɗen ton Allah waɗani e haqqil o landike e landal ngal en wata jabade ɓayɗen wawi ngal jabade ɓayɗen andi ngal kon won ɗum koyen golli haqqille men ɗen iwen ka niɓɓiti ɗon aren ka jalbi ɗon iwen ka majjere aren ka pewal iwen ka toñe aren ka nunɗal iwen ka fenande aren e wolugol gonga. neɗɗo so woli gonga hay so heɓi lette mum Allah subhanahu wa taala no marani mo baraji. nare ali Yasir nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi Yasir a lettama an e ɓengure ma nde kono programme ma on Allah no habbima ka aljanna. si tawi woni lettiɗo o tawi ko fi Allah subhanahu wa taala o muñi tawi ko aljanna o yoɓete
o wakkiloto kono hande ene iɗe waɗi jibili ɓi eske ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi kon ɗum laatoto inna wa'dallahi haq inna wa'dallahi haq wala mubaddila sunnatillahi tawhila sunna Allah on o wattitatamo inna allaha la yukhayyiru ma biqawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim sanze gikkuji men ɗin moƴƴoɗen e jama on jippitoɗen yaafoɗen jama on yarloɗen jama on yarlanoɗen jama on Allah yaafo en Allah noddinelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yi waɗuɓe ɓen boneji bakkatuji ɓe fantini induɓe yoɓe toro Allah yo Allah yaafoɓe alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia neɗɗo on ko waɗi bone o ko boni bone ka Allah hoore Allah leydi Allah subhanahu wa ta'ala o tuubi o rutti o jonniti hoore makko Allah o yaltiɗe e golle o ninsi ko waɗi kon o waɗi wonde manna o waɗi tata ɗum o woni wullugol e Allah subhanahu wa ta'ala tuma wanditiɗe golle o wulla Umar ibn al-Khattabi ɗe gandi kon ɗum feƴƴino tuma wandituno ɗum wo o fesay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki dina kam munci ɗum terto munci ka par ce que ɓay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini Aboubacre lontike kombo yikki ko Umar ibn al-Khattab haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en faljereji men yo Allah waɗu e yimɓe moƴƴuɓe yo Allah waɗu e yaafodirɓe yo Allah waɗu en jogodirayɓe yo Allah waɗu e yiɗidirayɓe yo Allah ɓutti leydi men ndin yo Allah waɗu peewal hakkundeji men yo Allah waɗu tabital yo Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en faljereji men Allah min lettike ka leydi ɗo minen ɓe ɓiɓɓe adama ɓe waɗuɗa lagine ɗo min lettike ittan men no gasa hara ko minen bonni bal ko minen bonni Allah yaafo men waɗa men minen laamaɓe ɓen e laamiɓe men min jogodira min wona konngol gotol Allah min torkema min jeejima waɗu lamɓe amen ɓe fewɓe waɗuɓe yurmina e ɓe menen laamaɓe ɓen waɗuɓe ɓe anda no woodi koɓe jogani men ɓe jonnita men Allah waɗu men menen laamaɓe ɓen ɓe mawnintinotako waɗu men teddina ɓe lamɓe ɓen torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴinɓe ɓe yo Allah hinnoɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah naatuɓe aljanna yo Allah danduɓe lette jahannam Allah men torkema men jeejima ɓe mawɓe amen jibinɓe men ɓe arsiki men janngugol diina Allah wota lettuɓe Allah mawɓe amen jibinɓe men ɓen Allah woɓɓe maɓɓe yahino Allah naaduɓe aljanna Allah mawɓe amen wuruɓe ɓen Allah min torkema min jeejima arsiku men komin dankoroɓe Allah yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude Allah yoɓitirgol ɓe jaɓangol ɓe diina maɓɓe kan Allah wata lettoɓe ñande ƴettituɗaɓe ƴettituɓe ha reɗa yurmaɓe Allah min torkema min jeejima minen ɗo ni e nokkeli goo ha hewta ka suudu kaaba ha hewta ka julide nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nadir men ni aljanna Allah wata men humpito yiite jahannama Allah min torkama min fattikema moƴƴi golleji amen ɗin yurme men yafoɗa men min torki Allah subhanahu wa ta'ala ittan men andeji ka leydi ɗo Allah min torkama min jeejima sonnaɓe faalaɓe resede Allah arsikuɓe modiɓe huloɓe Allah resaɓe yo Allah arsikuɓe giggol hakkundeji maɓɓe modiɓe maɓɓe ɓen sukaɓe faalaɓe resude Allah waɗu barke koɓe faala kon yo Allah arsikuɓe sonnaɓe huloɓe Allah yo Allah arsikuɓe jiidi moƴƴi enen marɓe ɓen ɓiɓɓe yo Allah waɗu ɓiɓɓe men ɓen ɓiɓɓe moƴƴuɓe yo Allah arsikuɓe gikkuji moƴƴi yo Allah waɗuɓe yimɓe lontotoɓe lonto moƴƴo yo Allah arsikuɓe hunjagol alqur'ana yo Allah waɗuɓe okkoraɓe gikkuji annabaɓe ɓen e sahabaɓe ɓen e salafu salih e tabi'ina en e tabi'ina en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dikkin karamokoɓe men ɓen yo Allah waɗu barke e karamokoɓe men ɓen yo Allah waɗu barke e gorol men e deyol men e siɓɓe men e yiɓɓe men en torki Allah subhanahu wa ta'ala ka julirde men ɗo bawasir yo Allah waɗu barke e mawɓe men ɓen yo Allah waɗu barke e neniraɓe men ɓen yo Allah waɗu barke e sukaɓe men ɓen ɓeɗo sukaɓe daraniɓe en bimbi jemma e ñalorma no sécurisa ɗo no laɓɓina ɗo yo Allah weltano on yo Allah waɗan on ko faala ɗon kon
kaaduna ɗo taako ko moƴƴani o yo yoɓitiron ɗum yawmal qiyama naadugolon aljanna hara o lettali o en torki Allah subhanahu wa taala kala marɗo ande fewndo oɗo saay yo Allah ittu en torki Allah subhanahu wa taala kala marɗo newande fewndo ɗo yo Allah tabintin kala men no mari ande Allah ittu Allah ina wawi ittude ɗum ittu ɗum hara lettali men en torki Allah subhanahu wa taala Allah waɗo ɗo khutbata ko fi Allah mi yewtirimo yo Allah waɗo noon kadi hara ko fi Allah on ɗon jentorade mo wa aqulu ma tasma'un ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله